Seng Samla Good Shepherd Parish Ladrymbai kala Pynlong Iaka Youth Convention ba shisin shisnem kabala sedang nadu shitarik hadu lai tarik no pra arhajar arpulai habalang SHNONG IONGKALUH halor kapang piki khun tu kongu yalaki kimi kikpa episodes kala nong kabah riu ke dekot iwe lapli perdaya ketika sengi haka shitarik no pra adu ba General Karmuti Working President ka JSM Central Body kumukong san Hakatiga sengi la Pynlong ru yaki session baper hakaba la ajing seneng yaki khun samla daki kongsan bakuntop yu orang ba balang ketika SHNONG uba blessius tekar bat na sister evacuin lengdo sister man bha lengkoi kalong ka bashirham hadu kata-kata yaki khun samla hakani ka jingkendu jongki shisien chisnem bakala Pynlong yaki bakin yai shirham barabor haka jingen hakalai tarik la penkut ya ketika convention daka mas bakut hakaba ipadar Ibor Dennis ilalong ikongsan hakajing senran lang Reverend Padar Ibor Mitri Lamare spiritual director kumju ru la penkut bor yakin kit kambat hamai ka Seng Samla Katholik Parish Ladrymbai lapan ha perdaya ketika janmid ukongsan ba waila damishwa siangshai barkajing ai khusnam shiki khun samla ki ba pas bha hakam matrik bar class 12 jong snam arhajar arphulai Padang yaki po jing samla jong iki unang yaki jing po siu iwe pa iwe ngi de ban ya kersi ko para samla ya hakam rong utrai kunjing roi kamar yang roi ya perta nong pen im jong ki
SHNONG juga. Christmas masuk yakin walau dengan dia cakap wai dia siapa kan mulai ciru yang marah curang alaya calang hati surgi wabah ciru